Bangun masigi ya jina mode na bang lolo ngatop pala nga bang bajiro na mode na bang na mode nang cagi malolo nga ngapalangi mang ko imam macca ko pendapat Syafi'i ya nalatu nawala dolin amin ele pangici nampak naling. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlim minal ahwalil muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat ikhwan fillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma ghafiratuka auzi'a min sunubana wa rahmatuka arja indana min amalina. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian yang sebenarnya tertunda 1 bulan karena memang saya minta supaya untuk bulan 10 itu karena peringatan Maulid, jadi sekaligus masjid kita mengadakan Maulid, jadi saya kosongkan untuk 1 jadwal pengajian. Biasa dibahas tentang masalah sholat di peneletu pembahasan. Saya masih ingat tentang masalah sholat dibahas, tapi perlu lebih dulu sampaikan makada magi sampajangin na mancaji poko oleh risinin na parentana pong Allah Ta'ala. Jadi ia tu sampajange mancaji pakkasiwia poko namo maniha ia rona parentangi pong Allah Ta'ala termasuk haji, puasa, sakka pasidakkai perintah pokok, tapi demi matoga gadapi kedudukan na sampajange. Jadi nasaba degaga ibadah yare gadegaga pakkasiwing terikat betungan natasio manangi lanro alewe kecuali sempajang. Apa ia puasa wadita we manonton televisi dia rusak puasana. Ia haji wadingi mahape tapi ia sempajangi dia mungkin ya na sampaja teh na nonton televisi tetap batal sampajana
Iya ko masampajang ite na curita tetap batal sampajangnya. Bahkan menurut Imam Tasyafi gerakan besar lebih dari 3 itu sudah batal sholat. Tapi Imam Tasyafi ni angka setau pandrita palaba imaka dana mo kedo yang penting kedo de dia tungkah betongan na mata ki na ikakang angka gagay pada cengi de na marigaga. Yaitu ampai ko manontongi o ko televisi ko matarawi o ko makka iman na tumaka kedo yan na pura si suju na padecegi si saruban na makedo tapi nasaba nangga iro tidak masalah ya miku Imam Tasyafi ya mukedo akatallu termasuk ko tumakakang ya nalaw lisu limay naliwang ya katallu batal niya to kaya sama law lisu makakamaku nabila garakan iya po ko pa jallo imi kedo mako dia namari gaga. Jadi itu situngan nah. Makanya ibadah yang paling pokok memang sempajang. Nah sebab sini nalan rolewe masumpamana lauri pong Allah Ta'ala dan terikat memang. Si ditomi sempajang, si ditomi ibadah de memang to nawading itu lain. Istilahnya de nawading maka datawe pajamang atau ibadah ini tidak bisa dinilai. Ia puasa wading kode na mampu na tayo mapuasa na sabak matoni mapid dia mani andre mani na tolangi mapandre ia kode na to sampa mapuasa na angka puasa de na sampa itolai puasa wajib na tomate anak tama puasangi namanya qada puasa iya nak tamani suruh makada kondisi makanan kepuasan ambok kutallu dena selesai na puasa perluna namate anak na wadi tolai jadi anak na mapuasa na tolai yang puasa na tomatonna itu bisa tapi sampajangnya dena cocok ya na idi de tajamai de gaga de gaya sama kada wadi mo anak tolai yang dena cocok cuma angka mia sekadok salat iya na mancaji masalah kuilalan nagamay na sabah 2 telu tau pandrita mampangewangi istilahnya dena pada mana pendapat maka dapet ko hukum na yaro tawe narek ko mapamulai balega dena sempajang matoma ni napa mas sempajang epek ko niya ro sempajang nama diolero dena jamay kamasalah ya maka dawatun na masikola SMP dena sempajang SMA dena sempajang makulia misalnya dena sempajang pura menima bayi napa mas sempajang maga ni hukum na yero sempajang de ni jama si ponat tabalega gangka macoron na harus ga itolai angka tau pandrita maka da tolai manangi mau raja-raja ni apa maka dai tolai manangi apa sinin na ya tu sempajang musalaya inra manang na sabab mapamula ko balik na kena ko kewajiban demu jamai berarti selama masampaja ko tolai maka dapat ko carane tolai maka dia mo sampajaloro pura ko masampajaloro si bay mange salasai ko macio ko imange masampajaloro akad de ko pe mangi ko masampajaloro sisi di watu iya je aka sampajaloro no patan raka aja namo bere jama apa pura ni na sampajaloro iya ro niakan ni sampajasuna patutu untuk sholat yang pernah ditinggalkan qada sunnah jadi maka dama ni usolli sholatil duhri 4 rakaat mustaqbil al qiblati qadaan lillahi taala jadi dia tu maka da adaan ia ko adaan watunna ia ko qadaan tanya watunna ya ki bahasa Indonesia wakatai masam pajaloro patan rakang pasel sampajak rode na puro jama karena puang Allah Ta'ala magampan ni ko ya rodi jadi angka makada ya jolok pabulangi angka makada tolai manangi ini yang pertama berarti aku 10 tahun dia tu masam pajang reken ni maka kau tahun 2022 ulas 10 sidi jadi ia pako 10 tahun berarti 2023 ulas 10 sidi napa selesai ki makalo
Gitu deh. Iya ko 30 tahun betul aku sana 2022 berarti 2023 aksana 2032. Iya. Nasaba tahun 2020 maka kok berarti tahun 2032 ko 10 tahun. Iya ko 30 tahun. Dareke ni makiro. Jadi iya makade tolai morosidi. Yang kedua, angka taupan rita makada aide na je tu ni tolai. Ini malu ni. Nasaba iya ro tau madosa nareko tobai padai kode nang kana madosa. Jadi aja na mo jamai iya banna tu nadapi ko wattu musadar iya na ro mo jamo mataru tega ini sampai sunnahmu toba ka bawan ni ro laba kana ina yang kedua iya ko tahu baki tanga-tanga iya na namanya ganoleh asa iya na tuh daripada makuli-kuling angka hadesa na nabita apa iya mematoje rowita watue si bawa onronge ina angka mematoha na pitte po Allah Ta'ala angka iya ko onron na pitte po Allah Ta'ala makanja makasibawa Madinah makanja onrongi metokor makanja jadi iya na tu ampai malomba-lomba telo umrah lo haji gitu angka lalo dega duina na melau macicil angka to boleh mani umrah napa makam aja angka tu makokoy umrah deni wajah to joka bami tapi makin rangi boleh pinapa cicil ya ku ya aja nah jana talau apa mateka ya hokoro anak tatu punengra anak tanah tu rasa wajah aja jadi aja na talau tau mampu mematomi surullah iya kode ta mampu aja nah nang kamu aja tu umrah asosowat di talolonga ya tak jene mo ko bola talau masalo masige masampaja perlu pada palana umrah ya tu masampaja sunnah patan raka yolona sara apalang umrah tu ya tu masampaja sunnah duha 2 rakan di waktu pagi nasa nabi tade melo sele apalang umrah kacica ko suri monri 10 2 rakan nasampaja sunnah rawatib kega na yaro namasu 2 yolona loro 2 monrina loro 2 yolona asara 2 monrina mangaribi 2 yolona monrina isya 2 monrina subuh yolona subuh berarti 6 kali 2 12 engkapake yaro kato apa jadi makanya iya na rotalah maka iya lalo atu tau siya labinengang maka de nabita iya ko makun rayha de panilaw ilakay na nalengi na Mario Marano lakay na nasaba yalengi ko bainena na manyama pa pinadina paday ko lawi umra ya tumakun raya kacica nga palana iya na roh maka mo atu galalang edo de na yinra ko ya roh edo ini maninonroy edo jadi iya roh agamanya pak angka mo hadiah cuma memang ia makasibawa Madinah namo foto tu sampajange oko Masjidil Haram si bawa Masjid Nabawi demi matona pada palan na kokoki masjid ta di na pada malada mitia si salah iya na nang kataupan rita makada iya ko biasa ko demo sampaja watumu malolo macoa manu sampajang agang kulengang mula umrah kacicang kode mulai haji okopi Masjidil Haram matu mukada isampajammu ya naro angka na pendapat makoro apa cica mi mukada oko tu 50 tahun na tutu jadi ya naro ya kemakiro iya angka pendapat na walaupun angka dia na sapaka apa ya ko pikki tu makotiha iya ko agama na pikki makadaki pikki berarti pahang iya tu pahangnya dia nang kana pada ulu malibu pada mau bang tapi dia pada selek na pikiran tahu sial lebih nengangin lagi yari ga anak ta lagi pada maka da cidindo cidiambo ina pada lengi hapahan
apalagi ko padaliang ya kalan na daw makiro. Jadi dia itu tahu pandrita ya padaliang nasabak dia melihat masing-masing ang kahadesa na katani. Jadi angka maka taniwi maka daya ko sampaja deni jama inrang ya ko indra tatai waja pakka majana tatai mutolai jadi sinin na sampajang musalaye tolai manangi angka to maka da tanya ya roh hadesa na pake kaya pale iya tahu madosa nareko tobai padai nareko de gaga dosana jadi ya roh pura de mujama itu wakan ni pura natutu ni Allah Ta'ala makiro kemudian yang ketiga ya narona nasa lauko umrah ya rega haji kada isam pajamu ko ke Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi namoci cami masjid di waktu mukada apalagi ko talung ngaso ni mukada ya napura no masam pajaloro mak bere jama akad de no kada isam pajaloro mu asara simatu pakwasiro mangaribi pakwasiro isa sibawa subuh makanja ya makiro. Jadi cicam mani mukada natutup ini. Tapi dia nama dia kalangi maka rakamaki oko na rote lo masampaja ko monro na oko ropata pulo sona yare ka sa pulo sona namo de na wasampaja ko rewa ka apa mae kan maka de tau pandrita apalan nami pad mae ga tania sareana. Apa angka tu tahu dia nalau umrah nalolongan ngapalang umrah iya narona jadi angka tu tahu di lolongan ngapalah haji dia nalau haji makiro pada mije Pak Haji herohe Pak Haji bangun masigi jadi namo dia na bang lolongan top palang bang Pak Haji ro namo dia na bang namo dia nang cajima lolongan ngapalang imang de nasari masigi lolongan ngapalang nasaba magi alena bangun masigi na de gaga tau ba de gaga tau mancaji mako de gaga masigi ega makiro jadi ro apalan na pak bange na lolongan pak haji ro tapi de ni kurangnya apalan na pak bange imange makoto makmunge makoto ya ko siratu kioko masampajange berarti reke ni siratu waktu sampajang ya lengi pak haji apa alena bangun tapi aku dia nak sampaja Pak Haji dia tu nak tama. Kan apalan nami lengi. Tanya syariat na. Apa ya kini maka ada syariat namanya masah. Masigi maniaki bu aja atau mas sampaja. Maka dan kamu atau pakar resong. Itu dia nak cocok. Apa lengi pahala, lengi syariat. Jadi ya syariat mesti pigawi. Ya na tu ampai tau bangunnya masigi. Dia gaga jaminan na tama surga. Tak bangunnya masigi deka jaminan maka dami hak desa lai bangungan ni istana ko suruga dena kada tami suruga ya kibuar lagi bola ya jinamo 10 masigi na bangun ko dena sampaja de to na tama kiro ya jaja takaran kana sumbang ko masigi tama na iya ko yo na hadesa hukume tapi ang kecil dikisau baca si saleh si bay pendapat biasa na cermak guru takali si dendreng almarhum peristiwa na waktu na malaikat dapuran nabi tapole Makkah Madinah angka Yahudi kombe nasa interior mata-mata ko ini nacuri nabita kana tu macuri nabita iya narorempa inabita batu waktu na lepa masau-sau na tu na masjid pertama dibangun adalah Masjid Kuba yan na tu Masjid Kuba melo na bago nabi tani rempa batu jadi ya tu batu na Masjid Kuba tania salange pasipulong Yahudi mi apa irempa mi batu nabita yan na ro batu na dempakang ero Yahudi nak bangungan masigi nabita nanjaje tu Masjid Kuba gitu jadi Yahudi na iya na ro tau mak dempa ero on na mata-mata waktu na mate mapangewan malaikat maka daya ro malaikat mali pakatan ni goncina neraka ai okoi neraka tamanya maka daya malaikat ridwan de isa suruga nasa de namu kita masuruga apa iya rempai nabita nasa cocok ni tapi ya ro batu nak dem parangi manci masigi efek ni itu manci masigi jadi iya naro na pangewangi malaikat ero
apa makanya malaikat mali pakai tadi goncina neraka de tame ranaka apa alena pan rasa-rasa nabita alena rempai nabita makanya malaikat ribuan ide tame suruga apa iya robatuna de pakangnya maci masigi ternyata kesimpulan terakhir tame suruga Yahudi tapi tidak menikmati surga mencaji palayang ke surga iya roh manci palayangi menuru riwayat narampi guru takali sidendre makada iya naro Yahudi yale hadiah ku Allah taala ipatama suruga tapi dena nikmati suruga manci palayangi iya naro nakada guru takali sidendre almarhum Yahudi lagi mak demper batu nancaji masigi ipatama suruga apalagi ku iko salenge itu iya na tu ampe makada guru ta rempa isemeng rempa ikasi rempa itehele masigi betul kan ya kamaru pak dempa muna sabari utama suruga makiro itu ampe maka dato pandite ina iya nak bangun masigi te usaha kang ina kasumbagammu napa ni sumbagammu usaha kang ina ikhlas ije tu ampe ko to mas sumbang nasuroi nabita tau tarima sumbang milau dong milau doang ngi tau mak berebe pas sidakah magay pak makuye iya ro tau mas sumbange dene yang mana na tau mas sumbange ikhlas angka tau mas sumba kepujian mi melo miacang angka tau mas sumba nasaba angka mina cinai melo mito do manci jicale nyato mepi manci kepala desa nama lelang melo pokoknya angka pada cinai angka tahu mako tu angka tahu mas sumbang melo i makada yasang makada tahu angka jadi iya ro sumbangange dena yang mana na tahu mas sumbange ikhlas betul iya ro agama nasuroi makada iko tahu matarima sumbangang illau doang ngi tahu mas sumbange jadi ako kapujian ngi matu mas sumbang dena ikhlas pak dongan nama tu tau matarima pasalama ya jadi pak dongan na tau matarima sumbanga wat di pasalama itu mas sumbangnya apakah itari milau dongi maka dia puang tak dampangi kasih dosana tapak baraka tutungan tambah yang idalik mak baraka patuji pasidakana na wadi mancaji papa salama matu ko sori mondri iya rodon na tau matarima wadi jaji tarima tanya gara-gara pasidakana jadi iya ko ibatuangan na ria puji riale masidaka na ikhlas mo milau do tau matarima tatta imalolongan tau sumbange aga na lolongan wadi jaji tanya apalan na sumbangan na tapi baraka na pak dongan na tau matarima dia na tu nasuri nabi talelewali ya pak angkapo aja itu tuh ya le sumbangan mica bawa midena do mengici bawa mina pakai terima kasih ayasan istri sampai saya terima kasih utari mai tak berenge kasih itu terima utari mai kasih tak berenge masa makan kasih kak alenga itu utari mai talenga maka miro aja tak ada terima kasih bawang jadi kan bahasa ogi ya tuh terima kasih betul kan na tarima si bawa kasih iya ko maka deh utarimai talenga cocok di utarima me bapak muampean alengi pak dong jadi makiro tinggal lagi kong kagak ya lengi tilo dong ngita we namo dia na malampe pak dong tak akrabani tapak baraka ipung iya nak berenge tak dampang ngi dosana palapi-lapi nga malama decena panjaji syafaat matu ko suri monrita mako miro ya ku maka de makalampe tu sta sakrabani tapak salama ipo tapak baraka pako baniro ya ku ya mau perode tu le akrabani tapak baraka ipung ya ku ya mau perode tu le ta kunru to manang ka mana tahu ya to na de gaga ya to na yele ya to na maka kunru jadi ya tu maku itu sitonganna jadi ia tu ampai nabi tak makko mani batena melo pasalama umakna maka dia ro umakku ko masumbangi de na makanjak mana niana tapi matu ko matarima maka nabi tak iko to matarima sumbangange ilau dongang ito mak berewe magai nasabawat di jaji pak dongang mu nasabari nasalama akhirnya tinggal rangi pak makati kata ko yeling ya gaga ya bami ro terima kasih
Dia gaisak na itu terima kasih. Betul nah. Utarima italenga. Iya, terima memang Pak Muala ni. Itu kamu kira. Kemudian rewa ki memang. Iya ro sampajange tallu mematowita. Tallu. Nomo jolo ple. Rewa ki jolo. Maka daka onna iya ro Makkah siba Madinah on ro makanja tapi tania iya ro bawang on ro makanja. Tani rubangon Roma kanja melona ti pameraja nabita angka onron non rilepang nomor sidi ipalepangi oko buki tursina angka kamah hadalle ta lo joka eloki oko buki tursina gunung Sinai onronna Nabi Musa terima wahyu apa ukir suruh Nabi talepa masam pajang makan jati itu onrong itu. Yang kedua Baitul Lahmi onrona Nabi Isa jaji makan jati itu onrong pak ukir lepa Nabi tamasam pajang kemudian Masjidil Aqsa iya mi Masjidil Aqsa maraji-raji nasiarai tay ko tau palorang apa madari maroca onrong ke Palestina. Jadi tapi deto na salamana jadi yang katuita ang kaja umrah yarwita loko Masjidil Aqsa loki okoro onro makanja matuyar Makkah Madinah makanja tapi iya ko makada weda ni rule itu di lojo ke Ustaz Makotu belana dia gaga dui iya ko dia gaga dita aja na onrong aga pale wattu angkat wattu makanja iya ro wattu na patantu pong Allah Taala biasa urampe malam 1 Rajab magi na makanja wanisi di naraja nasabaya tu malam 1 Rajab nurna nabita lai patamay ukuatan na indo na itu Aminah cahayana nur Muhammad iya na tu 1 Rajab na ipatamo ko ilalan na watan na indo na nabita ukuri patama malam 1 Rajab jadi itu wanisi di naraja tak buka pintu na langi jika komeki milau doang ukuni rumah kanjala dah penisi diraja dia namanya tu ulasi di matu apa ia mauliku latu ulasi di tanggal arwah angka mau pa dia pada selesai mauliku malah saulu mau pa lebih bisa pulau zona untuk wilayah luar provinsi jadi ina rompe makadanali de cina angka dia cara aku batal baraka na rumurusu NU manang kenapa batal ternyata ya toro asso batale mancaji asso maulid na Nahdlatul Ulama potensi den rapang makadaka puangan Allah Taala matoro gitu ya tona ampai ka siwan ni kosong itu ya tona nala masih anugerah makadai cocok nih jaji ni jama-jamang itu jadi upasang ni iya tu sitongan na man wanisi di naraja on romilo do makan jalan ya kong kagaga metilau ko ni romangin lauro. Yang kedua malam nisfu Sya'ban tengah na ulas Sabang malam ke-15 Sya'ban iya to siya tuan ni tu malam nisfu Sya'ban okuiti patan tu takdir jadi decena abala dalle okuiti patan tulalan na sitaunge nisfu Sya'ban jadi ya romelo elasa melo ekan nakisitaw mangoloy matu okuiti patan tu oki nisfu Sya'ban jadi malam nisfu Sya'ban usahakan ina mega pak donget tah jupaya wadingi salama makiro jadi nisfu Sya'ban itu ampai suruh teh mapuasa koro apa iya tu puasange pakai salama itu pakai salama ya kipas salama itu na puasang yeah. Jadi asso jajiangang ya puasang asso pas salama na Nabi Musa pulok ko Fir'aun na puasati nabita yan tu nang kaya sa puasa Asyura apa ipas salama Nabi Musa jadi tu nabita ko sukuri mapuasa yo pwede ko to sukuru to manre itu apa syukuran itu jadi si salah memang jadi ya ini kota syukuran apa mata raktir itu apa manre iyo pun nabi tak ko syukuru ya mapuasai itu jadi kemudian carana nabi ta macawe upong Allah Taala nawat dia le pamase mapuasai
Apa ibadah namo malaikat ide to nisangi. Puasa itu. Puang Allah Ta'ala metong palai. Ya jimi ko melo ki makasih de nisangi malaikat magampang. Aja to tisangi. Ya nang ka ibadah de niris satu namo malaikat de to nisangi asumbangi aja tisangi. Maka da siaga sumbangan tanamo tu malaikat de to nisangi. Jadi angkat tu aga-aga namo setangi de nisa ganggu. Apa be ko melo na ganggu na de nisa kada siaga. Yo pokok sangi maka da sirato sabuen kan itibal di situ 5 bici wai megala dia tu maberetu. Aku memang lihat gol lah. Mamula ni itu. Nah sana mo itu cede miko balelam moy. Itu ibal di silop pun ya tu. Itu kare. Tu 5 ko tu yang kadi melo ya bere ah megala dai. Tapi tu tapi ya tu ya tu ampai kong katau me masum mata padidan ni tu na sapa. Ya ko milai dale kami nama raja ni lau. Namo malaikat mapat diulu to. Itu jadi ya mikole na yan tu nakadataw panrite sitongan na je tu ci dimi bawa ko melo ite mabasah ci dimi launa wana waiwi rupasan na taw panrite makutongan robela iya ko melo ite de na masekke aja tayakini makade ya gaga idi punna insyaallah dia masekke iya mi ko tayakini makade ya punna masekke ki Pak makaraki anu kuat berek gitu. Yo pokok dia di punah makanya mato itu kere tukang parkir ya tu tukang parkir na sama katanya otona layalemi amana jagai dia konale te otona ada macai itu tu angka ke parkir macai konale te otona ada agak bicawa mi hormat lalu mi kada salama ki itu kere jadi iya ko mi ko makada ya punna nalai tawe ai maksud sani itu Pak makredi punna ayo pokok ya enggak kita coba nih tes ye di 50 sak busi badi kertas sak silampa maka samangi gare tale tawe na paganna siulat tilawi gare ya kertas sak silampa eta nanalengi tapi tilaw ni gare di 50 ewe tanaka dalau lagi na pura nak moleng tapi dalau di gare kertas sak eta nakada alamui ha apa digangkat nah itu nasa ide to gangkat na ye emakku itu tau pandrita nasan aja muang ka iwaran parange sebab Allah Taala punna ya ku ya tu napa kita Pak mabassa tahu ang kalalo pasan na guru ta biasa demi paulet tangi apa kamamu letangi nasan aja mu tabung apa ya tu tahu matabungin nasa tahu dia na yaki ngoko dalik na po Allah Taala tahu dia na yaki nga tu tahu matabung iya tu nasa kong kamachinay na lemo ko tu po ko na dati matuna aja mo apa si pulo bere mana bande numo aja mo tabung o kana po Allah Taala mo tabung yo po di wade matabung siano ni sa natabung ako ay makare tahu bandrita iya tahu matabung ay tahu dia na makanjak tawakal niya tu apa dia na renungi po Allah Taala maligi dalle itu apa alena itu litaroy you know jangan kapaham ako tu tapi aja mo tatangi ro at tabu-tabu ya itu ada iya mi ako makanjak sisa di tawakal ta yun na tu ampay de tu gaga sajarana nabi matabu jadi namo ya tu tabungan nge bid'ah to. Kung may bicara bid'ah, tabungan nge de tu gaga. Hukum ya pong Allah Taala na tabung, maka de pong Allah Taala pamalinga. Apa ya ko kuy pong Allah Taala itabu ci dia lagi na parewa kang 10. Pak maka de pong Allah Taala lenga ci di balik ko 10 je. Ale ni pong Allah Taala kade. Tale po ubutuh kapi matu bilawi. Yan na ro. Yo pwede de pato matabu na to milaw de mato ni lengi pa megala de parilawat tada de kata bereng gitu coba gere matabu jolo pegai tabungan tanah pagi milaw makiro jadi itu penjelasan ulama tapi ya makiro Pak bu keyakinan kecaritana Iwan ni rogurut ta Dr. Nur Taufik Sanusi tentang makadang katau hukumi po Allah Ta'ala mat denungang ito po Allah Ta'ala to nga minonroy sehingga lempa inay suro macho kolopia de melo nasa ide po Allah Ta'ala patulungan o kuma po Allah Ta'ala milaw do sisan na menre ni waegang kawatak di mo pa nasa ide po Allah Ta'ala patulungan kuma po Allah Ta'ala milaw do sisan na labu ninga na nasa ide de umelo aja ka rupa tau bantu ka po Allah Ta'ala pa po Allah Ta'ala mon re milaw do sisan na labu
Tadeng. Dia maka dai umma na Nabi Musa na pudangin asang magan ya rota maka dai Nabi Musa mati nasang salah gero nasa dena salah keyakinan na dia rupa dongan na cocok nyukupong Allah Ta'ala tapi tanya Nabi tahu biasa nih nanya tahu biasa dena salamane tarima donna iya mo nasa kona dia nilaw doang tarima donna jadi cocok ni nasa keyakinan na cuma tahu miale na tanya Nabi makiro jadi itu sampai maka butuh maka reso itu jadi berusaha ki iya na tunang katau matabu maka da berusaha mapasi pulu-pulu ngangka kama matu adingi ipake makiro jadi yo poko Nabi langsung iya nilaw ya leng aja na Nabi guru tang na ki Abdul Rahman Abodalle kenro na pasallu liman nang kadui na runtu ya pa aku po Allah Ta'ala matabu tapi de coba sanata to ya wanang kanguluan na nonroy anana mala dui na tamparan ni de na sala na sama po Allah Ta'ala nonroy matabu yo po di ay o ko bicelengan de ka tambahan padari lalo kurang ni makiro kemudian iyon nahe 9 malam 10 Zulhijjah malam 1 Syawal malam Jumat ya tuan ni makan jalada kanja yon rui mengilau sabat tabu kai pintu na langi ya to situ malam 9 Zulhijjah malam hari Arafah ya dampangi dosa lupa ko tu ya da ko biasang kadosa ta marajah watu tamalolong kagage pigaw makaleleang ko ni romilau dong hari Arafah malam hari Arafah malam 9 Zulhijjah ukit ya dampangan dosa lupa yang kedua ipal lepi-lepi malah madicing aku tu tak buka timpi tu na lagi ya kong kagaga me tilaw nyokoro ikiro kemudian reba na pemang makada kaon nak sempajangi telu memato nomor sidi peringerang nomor 2 baca nomor telu garakan iya garakangi may garupanna baca mega to paringerangi cidini si rupa miasangi paringerang iya mi baca mega ladaha angkap baca rabbana lakal hamdu milus samawati wa milul ardi milul masyita min syai'in ba'du ya rokapangi dipake di angkat to baca rabbana lakal hamdu handang kasira mubarakatan thayyibah tak pala gaya ro de ay mega ya to mega rupana doa ibtita bawang seplopa doa ibtita yopi di kapal ya mir Allahu akbar kabirah atau Allahumma bait baini ayana roh ajana na mega lada ya mi komelo ki makada meki mega kata apala mega ka jadi itu ampai sapaka atau pandrita makada ia tu doa ibtita sunnah mematom apa mega rupana sunnah ya ina mode tabacai rogi mi kode tabacai ya kode na tasampa usahakan kita baca Allahu akbar kabirah ya ko maka yang penting kita baca Allahu akbar kabirah walhamdulillah katsira wa subhanallah bukratan wasila gang kayer kode na tabaca ini wajatuh ya ko istilahnya ya guys hitungan na dua apa ya tu Allahu akbar kabirah kapulo ko misahabae sahabat ni bacai taselatomi je na bacai di sakada ni pak guru pura mani maberesal nabi tanaku tanangi makada ni nak baca ya roh napa kada ya makada nabi tawe lawita malaika eno makeda mala itu nak mucata na cata itu nak membaca itu makeda jadi aku meloki naturungi malaika ko to masampajan na cata ya roh tabaca ni roh Allahu akbar kabira yan tu ampai maka da salama ya ronang kalingai Umar ibnul Khattab ina danang kana salai baca Allahu akbar kabira ayan Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila namugang kami ro kuya mi rogang kata apala maponco mi ro to aye yana ro tala sampaja sunnah sampaja perlu tabacai aja takada ade to ni baca ko sampaja sunnah magya nangka itu sunnah mi hukumna tanya wajib Fatihah mi wajib ia tu Fatihah na pangewangi angka maka da Fatihah itu pitu ayat lolo bismillah iman tasabi na tu
maka dia nang kai mama baca Fatihah na dia nak bismillah batal sampai jannah kita nigare. Angka to tau pandrita nasa de palawangan mi palawang asura mi itu antarana mi jajitannya ayat maka day manta sapi iya angka gasura yolo na Fatihah na dia gaga gitu angka gasura yolo na Fatihah dia gaga al-Baqarah mi atung kasura yolo na al-Fatihah jadi ya tu Fatihah bismillah tami ayat pertama bismillah uku Fatihah jadi pitu ayat tu lolo bismillah pak itu kodem pertama bismillah 6 ayat nama kene nabi tala salata liman la yaqra bi Fatihatil kitab degaga sampajan na punai taude na baca suratul Fatihah ina tu ampai maka de manta sapi makmum imam wajib baca Fatihah tanya imamnya bawa angka to maka dah hade ia na baca imamnya aja nemu baca iko apa wasa maka dah aku makmumah itu maka cuka aku imamnya ia na baca imamnya selesai acuri bandi betul nang kalingan iko na baca imamnya maka dah iman tasapi aku maka dah aku pek makmumah nak dah imamnya na jaban nemu rokok itu langkah mati imamnya jadi pangewang iya ko meloki aman tabaca kadake kana betul iya ko imam macca ko pendapat Syafi'i ya nalattu nawala dolin amin ele pangici nampak nalengi kesempatan makmun na baca Fatihah nyedo si dia ko pendapat angkat to maka dah acu ribawan nih kayak kana metolah apa iya ko pure maka dai mange wala dolina pa baca Fatihah pari ko dia tagan rusui pak mitau kia salayang gitu tapi maka dia to pandrita iya ko baca surah imange dia na marigaga apa sunnah maniaro na jamae salasai kay ngiko wajib tapi maka lelepa iya ko angka tau dia na dapi mak baca Fatihah ko roko imange masabot ta ito terlambat ki rokok ni imangnya na dena to sampa mak baca Fatihah to langsung ba menika tak bere napa langsung rokok asah tanigare jadi ia patunia terlambat ko toko ngimangnya pole rokok na ia kuidapi mo pi rokok idapi angkalalo kisah na pa sahabae o kui pintu na rokok imangnya jika tak bere memang dia ko pintu na perokok na pajokah angka kisah nama koro angka ko hadis saya lo baca pas tama masih na roko imange yolo pah kata bere memang ni tanpa bakanja kita tonna napa kata bere na perokok napa jo kepada to coro lo mak JP kangelena ko sape jadi abak mitau terlambat pure mak bere sallan nabi tanaisan nabita apa ia tu nabita pada pakitan na layolo imondri ya to satu kelebihan nabita jadi makita lo mondri jadi na tu nakada pada teran na tu pakitaku layolo lo mondri jadi marima ni nabita nisangin apa maka nabita niga ya rona coro itu niga ya rona ro maka dia ya Rasulullah maka dia nabita dia mutar lambak coba dia mutar lambat ewan disah itu kare napa jadi apa ia tu sampai jange pak makalilya memeto imondri man itu namanya penyempurnaan termasuk ya tu masab boe ia tu biasa masambul layolo itu imondri man itu na sambul lomondri kia sama sambul layolo iya ko asalayangi pura ni suju imange barak na duan rakani na napai angka iya ko tato nilai kode ya rokoi sida peda makoy betongan asalaya ko duan raka na bala ni alena na balai masampajang alena layoro pokona na salasai kange na penadapi malalu pole mondri itu makwa tu biasa makoro iya na balai na salasai kange pokok nama kada laikat bi bawang ko tama ni tapali pendre kat jari betul kan heduan rakai salaiko na bala ni alena
napanadapi imange angka manasi di sahaba walu pesan na angka manasi di sahaba lai kode tuli lai podani maka da salaya ko sidi aide ina na curi hai mange pura mani mak beresal langi mange napa makat de napa pura ya rona sidi dero ga pak guru de toni poda ko nabita iya nak tahu mako dewe na pudangi nabita na saengka di maki boy lalak baru pudangi pura nilai kode manang ka pura mani mak beresal tetap napa na sambung makin nabita we ya tu makanja ita ni gare tetap jadi makin nabita ya tu makanja ya na tu mo pandanungan jadi ya naro na baruba mancagi maka da pura pi mak beresal langi mange mu salasai kangi ko sesana iya biasa na malalung nalalung makiro itu kan tama na betul tama nih oh iya jadi iya pentingnya makiro jadi angka tu penyempurnaan tapi ke kana ya curi iya na imonriebe berlaku na sabangke asan nasi mansuk tasusunia rohat desa ioloy jadi iya naro pura pi mak beresal langi mange napa kitoko tapi ya kota dapimu imange rokok de tamasa bosan nah iya miko toko ni mange pole rokok na napaki kata bere masa boni apalagi ko pate hamide tadapi iya ko mak baca surah imange na pura ki kata bere na baca surah imange tabace jo idi patehata tapalatui latu bi patehe na patacuri imange lalangati ro sampai bacaan surana iya naro na pake tau pandrite tapi itu ku Imam Mali le pendapat nah maka dia ko mak baca Fatihah hitai na dia nak bismillah maka roi sampajan jadi dia memang tahu tu ka bismillah na Imam Mali langsung meto tu maka da alhamdulillahirabbil alamin iya Abu Hanifah mak bismillah moha madodo mi dia nalak dai yo pu man tasapi nalak da jadi matan ratu maka dia nak iman nalak da bismillah nak ro sapi ya nang ka makrami bismillahirrahmanirrahim yo rati Abu Hanifah ya nang ka dia nak bismillah kada Imam Malik na ya jajan aja na pakai wang yang penting mas sempajangi makira tapi makre guru taklisiden de keme macori Imam Malik makarroi Abu Hanifah padodongi ya ki mantasabi ko dia mak bismillah dia nasah labira ni mak bismillah apa ko mak bismillah ko tatanya sa sampai jam itu dia dah bakat tapi ana dia mak bismillah ko mantasabi baka dia nasah magani itu jadi ya ko me ko amang bismillah ko itu makiro saya kira ya naruh pangolongan ya Bapak Ibu sekalian mamagi-magi na pabarakai po Allah taala akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh